Hallelujah. Hallelujah. Shalom, shalom. Shalom. Yesu ashimwe cyane. Praise be to Jesus. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. May God bless you abundantly. Twongeye gushima Imana kubw'uyu mwanya mwiza Imana iduhaye. We thank God for another moment He has given to us. Dushimiye Imana kubw'ubuntu n'imbabazi Imana ikomeje kutugirira. We thank God for His grace and mercy. Dushimiye Imana ko ikomeje kuturinda. We thank God for His protection. Kandi kabiduhaye igitondo ciza cy'umugisha. And for giving us another beautiful moment. Kugira ngo dukomeze kuba imbere yayo. So that we can continue to dwell in His presence. Turabasuje mwese abari online Yesu abaho umugisha mwinshi cyane. We greet you all over you who are online. May God bless you. Mwagize neza kubana natwe mw'iri teraniro. You did well to be with us in this fellowship. Dusuje abakristo bose bazanye temple ya Kimironko aho muri hose Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. We greet all the members of Zion Temple wherever they are. Dusuje n'abashumba bacu aho muri hose Yesu abaho umugisha mwinshi cyane. And our pastors wherever you are, may God bless you so much. Imana ikomeze kubagirira neza mu izina rya Yesu. May God continually do good to you in Jesus' name. Muri kumwe natwe namwe turabasuje kandi tubahaye ikaze mu izina rya Yesu. And the visitors who are with us, we greet you and we welcome you. Hallelujah. Hallelujah. Niba ari rya mbere ubanye natwe uze gukanda kuri subscribe kuri yo YouTube yacu kugira ngo ujye ukurikira ijambo ry'Imana. If it's your first time being with us, tap on the subscribe button and continue be with us. Cyane cyane abakristo bazanye temple namwe mukomeze mukande kuri subscribe kuri YouTube channel yacu kugira ngo mujye mukurikira ijambo ry'Imana n'ibindi biganiro byose binyuraho. Especially the members of Zion Temple, subscribe on our YouTube channel so that you continue follow our sermons and all the programs we have. Yes, abaho umugisha mwinshi cyane tugiye kwinjira mu mwanya w'ijambo ry'Imana. May Jesus bless you. We are going to enter into a moment of the Word of God. Turi mu mwaka wo kurenga imbibe. We are in a year of beyond the limits. Ariko muri iki cyumweru turi kuganira ku ijambo rivuga ngo Isengesho rihindura ibintu. But this week we are talking about the prayer that changes history. Hallelujah. Hallelujah. Ndasenga rero ngo Imana igire ibyihindura mu buzima bwawe. So I pray that God will be able to change certain things in your life. Komeze kubana natwe mu ijambo ry'Imana ndabizi ko hari umugisha udasanzwe uri bubashe kwakira binyuze mu ijambo ry'Imana tugiye kuganira. Continue to be with us. I know you receive a great blessing as you follow the word of God with us. Reka dusenge dushime Imana twinjire mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Imana dusize ku mutima muri kino gitondo. Let us pray and thank God as we enter the word of God. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu. Lord, we thank you in Jesus' name. Tugushimiye ko utugiriye neza. We thank you that you've done good to us. Tugushimiye ko duhaye umwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe. We thank you that you've given us a wonderful moment to hear your word. Turasenze kugira ngo uvugane n'imitima yacu. We pray that you speak to our hearts. Kugira ngo ubuzima bwacu buve ku rwego rumwe bugere ku rundi rwego. That our lives we move from one level to another high level. Natwe uduhindure kuba ibikoresho byawe kugira ngo tugaburire ubwoko bwawe. That also as you will transform us to be a vessel so that we may feed your people. Ubwo abandi bahabwa umugisha natwe abagaragu bawe duhabwa umugisha n'ijambo ryawe. When others are receiving blessing, may also we be blessed through your word. Reka umwuka wera akorane natwe mw'iri teraniro. May your spirit work with us in this fellowship. Kugira ngo tubashe kwakira ibyo waduteguriye. So that we may receive whatever you have prepared for us. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Honor is yours in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Isengesho rihindura ibintu. Prayer that changes things. Nijye tugiye kuganiraho muri uyu mwanya. That's what we are going to be talking about this moment. Ndabizi abantu benshi dukunda gusenga. Many of us like to pray. Kandi gusenga koko ni byiza Imana irabidusaba. And it is good to pray because God asks us to. Iyo umuntu asenze abagaragaje urwego ageraho rwo kubaha kumvira ijambo ry'Imana. When you pray, you are showing your level of obedience to the word of God. Kuko Imana iradusaba ko tugomba kwisenga. Because God asks us to pray. Amwe mu magambo Yesu yaravuze ngo musabe muzahabwa. Some of the words Jesus said, he said, ask and you shall receive. So niba ushaka guhabwa nuko ugomba gutera intambwe yo gusaba yo gusenga. So if you want to receive, you have to make a step of asking. Hallelujah. Hallelujah. Gusenga rero niyo inzira Imana yashizeho
kugira ngo abari mu isi cyangwa se abana b'Imana bakomeze kurushaho gusabana n'Imana. So prayer is a way that God has made so that the people on earth can continue to fellowship with him. Nuja muri Bibiliya uraza gusanga hari ingero nyinshi cyane z'abantu bagiye basenga Imana ikabagirira neza. If you enter the word of God, you will see that there are so many people who prayed and God did good to them. So niba hari abantu rero basenze muri Bibiliya Imana ikabagirira neza, bisobanura ko nawe nanje tubashije gusenga hari ibyo Imana yabasha gukora mu buzima bwacu. So if there are people in the Bible who prayed and God did good things to them, that means if you and I pray, God will do good to us. Ntabwo Imana yahagarakiye gukora kuri bari abantu dusoma muri Bibiliya. N'uyu munsi abayishakanye umwete ababaye imbere yabo bakayisenga, Imana ibasha kugira ibyo ikora mu buzima bwabo. God did not stop working with the people in the Bible. Even us today, if we seek his face, God is able to manifest himself in our lives. Hallelujah. 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 Abantu benshi impamvu bafata umwanya muto wo gusenga cyangwa se gusenga ntibabiha agaciro kanini nuko batarasobanukirwa imbaraga ziri mu gusenga. Many of the people take few or little time of prayer. It's because they have not understood the importance of prayer. Iyo umuntu abashije gusobanukirwa imbaraga ziri mu gusenga yabasha gufata umwanya wo gusenga. When you have understood the power of prayer, you will take enough time to pray. Impamvu abantu bajya ni ukugira ngo babone ubuzima, impamvu abantu bajya kuryama ni ukugira ngo imibiri yabo iruhuke. Abantu bakora ibintu kubera ko basobanukiwe umumaro wabyo. Rero iyo wasobanukiwe n'umumaro wo gusenga wabasha gusenga neza. We eat so that we may live, we sleep so that our bodies may rest. So once you have understood the power of prayer, you'll be able to pray well. Imana ishimwe cyane. May God be praised. Kandi gusenga ntabwo bisaba gusa ko umuntu ategereza kuza mu materaniro yo ku cyumweru mu mibyizi. Gusenga bigomba kuba ubuzima bwawe bwa misi yose. And prayer does not require for you to wait until you come to fellowship to pray. It is a daily life. Kandi ntabwo bigusaba ngo ngusenge ku rwego abandi bagezeho. Ugomba gusenga bijyanye n'imbaraga ufite, ariko icy'ingenzi ukabasha gusenga ugasabana n'Imana. And you do not have to pray like any other. You have to start with your strength. Rero iyo wiyemeje gusenga ukaba imbere y'Imana, hari ibintu byinshi Imana igenda ikora mu buzima bwawe. So when you decide to pray, there are many things that God will do in your life. Uyu munsi rero ubashije gusenga, ibihe bibi uri kuracamwo, intambara uri kurahura nazo, ufashe umwanya wo gusenga, Imana yabasha kukugirira neza ikagutabara. So today, if you decide to pray, the battles you are facing, the difficult times you are in, God can do good to you. Nagira nkwibutse ko muri Bibiliya Imana ivugana natwe ikatwereka neza ko ari Imana yumva gusenga kw'abana bayo. In the Bible, God speaks to us and he shows us how well he's a God who hears the prayers of his children. Usomye muri Zaburi igice cya 38 ku murongo wa 18, Zaburi 34 ku murongo wa 18. If you read from Psalm 34, umurongo wa 18, verse 18, Bibiliya avuga ngo abakiranutsi baratatse, Uwiteka arabumva, abakiza makuba n'ibyago byabo byose. Hallelujah. the righteous, in English version is verse 17, the righteous cry out and the Lord hears and delivers them out of all their troubles. Turi kuvuga ngo isengesho rihindura ibintu. We are talking about prayer that changes things. Uyu mwanditsi wazaravuga ngo abakiranutsi ngo baratatse, mu yandi magambo barasenze, ngo Uwiteka arabumva, abakiza makuba n'ibyago byabo byose. The writer of Psalms say the righteous cry out. In other words, the righteous prayed and the Lord heard them and delivered them from all their troubles. Nuvuga ngo iyo umukiranutsi yiyemeje gusenga, yiyemeje gutakira Imana, yiyemeje kwinginga Imana, mu ijuru Imana yumva ijwi rye ikamanuka ikamukiza amakuba n'ibyago afite. That means that when the righteous decide to pray, to plead and cry out to God, God in heaven hears him and descend to
to deliver him out of his troubles. Hallelujah. Amen. Ibibazo n'intambara uri kuranuramo uyu munsi udafitiye ibisubizo cyangwa se udasobanukiye mu buzima bwawe, nagira ngo ubwire ngo fata umwanya wo kuba imbere y'Imana no kubisengera. Hari ubutabazi Uwiteka Imana ari bwohereze ku buzima bwawe. The troubles and the battles you are facing, I'm encouraging you to take time to pray. I know that God will answer you. Hallelujah. Amen. Yarongera abivuga muri Zaburi ya 18 ku murongo wa 7, avuga ngo mu mubabaro wanje nambaje Uwiteka, natakiye Imana yanje, yumva ijwi ryanje mu rusengero rwayo, ibyo nayitakiye imbere yayo byose biyinjira mu matwi. Imana ishimwe cyane. Ibyo yatakiye Imana, ibyo yabwiye Imana byose ngo byinjiye mu matwi y'Uwiteka. Whatever he requested for entered into the ears of God. Nagira ngo ubwire ngo iyo wiyemeje gusenga, iyo wiyemeje gufata umwanya wo kwimbere y'Imana, ntabwo amagambo n'amasengesho yawe agarukira hano hafi, arazamuka ngo kwinjira mu matwi y'Uwiteka. I want to tell you that when you decide to pray, your prayers do not reach here. They ascend to the heaven and they enter into the ears of God. Imana ishimwe cyane. May God be praised. So ibi ndi kuvuga wavugira ngo ni inkuru gusa zabaye zo kutubwira ngo Imana yumva gusenga kwacu, ariko nagira ngo urugero rumwe rw'umuntu wasenze Imana iramutabara. What I'm saying you might think is just history, but I want to give you an example of a man who prayed and God answered him. Nashatse kubanza kukwereka ko iyo umuntu ahagurutse gusenga mu ijuru hari Imana ibiteza amatwi kugira ngo yumve gusenga kwe. I wanted to tell you that when someone decides to pray, there is a God in heaven who is ready to listen to him. Kandi Imana ntabwo yumva gusenga kwawe gusa ngo ite yicecekera gusa, oya hari ikikora kubyo wasengeye. And God does not just listen to your prayers, he does something to your prayer. Hallelujah. Hallelujah. Usomye mu gitabo cya Luka igice cya mbere kuva ku murongo wa 5 kugeza ku murongo wa 13, tuhasanga inkuru y'umugabo witwa Zakariya. From Luke chapter 5 from verse 1. From verse 5 kugeza ku murongo wa 13 to verse 13. Tuhasanga inkuru y'umugabo witwa Zakariya. Bibiliya tubira ngo yari umukiranutsi w'Imana. We found a man named Zachariah. The Bible says that he was a righteous man. Ngo kandi yari n'umutambyi w'Uwiteka. And he was a priest of God. Ibintu bibiri Zakariya yari afite turabihuje twebwe abo mu isezerano rishya. So there's two things Zachariah had, we all have them. Yari umukiranutsi kandi yari umutambyi w'Uwiteka. We all have them in this new covenant. Twebwe abo mu isezerano rishya twahindutse abakiranutsi kubwo kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. As in the new covenant we've become righteous because of we believed in the Lord Jesus. No Petero arangije arabivuga ngo twahindutse kuba abami n'abatambyi b'ubwami. And Peter said it well that we've become kings and priests in the kingdom. Now usomye inkuru ya Zakariya n'umudamu we bari bafite ikibazo cyo kutagira urubyaro. If you read of this story of Zachariah and his wife, they had an issue of barrenness. Ngo bafata igihe cyo kuba imbere y'Imana no gusenga no kwinginga Imana kugira ngo Imana ibagirire neza. They took time to pray and cry out to God so that God would do good to them. Barasenga baratakambira Imana baba imbere y'Imana baba ku gicaniro. They prayed and they pleaded with God on the altar. Nibuke muri Zaburi twavuze ngo umukiranutsi yaratatse ngo Uwiteka mukiza amakuba n'ibyago bye byose. Remember in Psalm we say that a righteous cried out to God and God delivered him out of all his troubles. Hallelujah. Zakariya rero yarafite ikibazo cyo kuba atafite umwana, yarafite ubugumba, ntago bigeze babyara. Zachariah had an issue of barrenness with his wife. Ngira ngo nawe yarasobanukiye ko uyu mukiranutsi atatse imbere y'Imana, Imana iramwumva kandi ikamugirira neza. I know he had understood that if a righteous cry out to God, God will do good to them. Now Zakariya yakomeje kwinginga Imana, akomeza kuba ku gicaniro, akomeza gusenga. So Zachariah continued to be on the altar, continued to pray. Usomye ku murongo wa 11 wo muri kino gice cya Luka igice cya mbere, Bibiliya tubwira ngo maze ngo marayika w'umwami Imana amubonekera ahagaze iburyo bw'igicaniro cy'imibavu, ngo Zakariya amubonye arikangagira ubwoba. 13 ngo ariko marayika aramubwira ati witinya ngo kuko ibyo wasabye byumvishwe, umugore wawe Elizabeti
azakubyarira umuhungu uzamwite Yohana. So if we read from Luke chapter 1 verse 11, then the angel of the Lord appeared to him standing on the right side of the altar of incense. And when Zacharias saw him, he was troubled and fear fell upon him. But the angel said to him, "Do not be afraid, Zacharias, for your prayer is heard, and your wife Elizabeth will bear you a son, and you shall call his name John." Yesu ashimwe cyane. Praise be to Nuko Jesus. Zakariya yarasenze, Uwiteka yumva gusenga ke, kubera iki? Yari umukiranutsi kandi yari umutambyi, aba imbere y'Imana arasenga, Imana imugirira neza, ihindura amateka, ihindura ibintu byari byarananiranye mu buzima bwe. So Zachariah continued to build the altar and in prayer, and God heard him because he was a righteous man and he was a priest. Now iki ni ikindi kintu kitwereka ko iyo umuntu yiyemeje gusenga ntabwo ari amagambo gusa twasomaga muri Zaburi, ariko iyo umuntu abishize mu bikorwa birakora mu buzima bwe. This is showing us that it's just history, but if someone decides to pray, God will intervene in his life. Imana ishimwe cyane. May God be Zakariya praised. afite ikibazo cy'ubugumba, wowe ushobora kuba ufite ikindi kibazo. So Zachariah had a problem of barrenness, but you might have another issue in life. Cyangwa se ushobora kuba ufite ikindi cyifuzo gitandukanye n'icyo Zakariya yari afite. You might have another prayer request different from what Zachariah had. Ariko icyo nashaka kukubwira nuko iyo wiyemeje gusenga, Imana yagira ikintu ikora mu buzima bwawe. But what I want you to know is that when you decide to pray, God will do something in your life. Imana iracumva gusenga kw'abakiranutsi bayo. Imana iracumva gusenga kw'abana bayo. God still hears the prayers of his children. God still hears the prayers of men. Imana ishimwe cyane. May God be praised. Hallelujah. Hallelujah. Now natangiye mbereka uburyo Imana idusaba gusenga kandi kumva gusenga kwacu. So I started showing you how God is asking us to pray and how he hears our prayers. Mberetse umuntu nawe yasenze muri Bibiliya, Imana imugira neza iramutabara. I showed you someone who prayed in the Bible and God did good to him. Nagiye none ngo tuvugane n'ubuhe bwoko bw'amasengesho twasenga ibintu bigahinduka. So I want us to talk about what kind of prayers can we pray so that things may change. N'ubuhe bwoko bw'amasengesho wasenga kugira ngo ibintu bibashe guhinduka mu buzima bwawe. What are the kinds of prayers you may pray so that things may change in your life? Muri Bibiliya hari ubwoko bwinshi, ariko ndavugaho bukenya gusa, nawe uze kugerageza usenge muri iyo style cyangwa se muri ubwo buryo, hari ibintu Imana iribuze gukora mu buzima bwawe. So in the Bible there are so many kinds, but I will be talking about few of them. Try to pray in this style, God will do something. Imana ishimwe cyane. May God be Now praised. ubwoko bwa mbere ukwiriye gusenga ni ugusenga wibutsa Imana imirimo wayikoreye. So the first type of prayer is the prayer of reminding God of the works you've done. Ahangaha rero niba nta kintu urakora mu bwami bw'Imana ufite ikibazo, ariko niba hari umurimo ufite wakoze imbere y'Imana, juje imbere y'Imana ubwira Imana ngo Mana ibuka ko hari ibyo nakoze nanjye ungirire neza. So if you don't have any work that you've done for the kingdom, you are in great trouble. But if you had something you've done for the kingdom of God before God, and remind him. Reka dusome muri Yesaya igice cya 38 umurongo wa mbere turageza ku murongo wa 5. Let's read from Isaiah chapter 38 verse 1 till verse 5. Bibiliya ivuga ngo ku murongo wa mbere, muri iyo minsi Ezekiya aragwara yenda gupfa. Bukeye umuhanuzi Yesaya mwene Amosi aramusanga aramubwira ati, Uwiteka aravuze ngo tegeka iby'inzu yawe kuko utazakira ahubwo ugiye gutanga. In those days Hezekiah was sick and near death, and Isaiah the prophet, the son of Amos, went to him and said to him, Thus says the Lord, set your house in order, for you shall die and not live. Nagira nkwibutse ngo aya magambo Imana yari yamaze gufata umwanzuro, iravuga ngo Hezekiya ugiye gupfa, ibyawe byarangiye, yohereza n'umuhanuzi kugira ngo ajye kubimubwira. The scripture shows us that God had already decided that it was time for Hezekiah to die, and he had sent his prophet to tell Hezekiah. Ku murongo wa 2 biravuga ngo nuko Hezekiya yerekera ivure atakambira Uwiteka arasenga. And then verse 2 it says, Then Hezekiah turned his face toward the wall and prayed to the Lord and said,
Now yasenze isengesho rimeze riti. So how did he pray? Yaravuze ngo ndakwinginze Uwiteka. He said, remember now, O Lord. Ngo uyu munsi wibuke ko najyaga ngendera mu by'ukuri imbere yawe n'umutima utunganye. Remember now, O Lord, I pray how I have walked before you in truth and with a loyal heart. Ngakora ibishimwa imbere yawe. And have done what is good in your sight. Nuko Hezekiya ararira cyane. And Hezekiah wept bitterly. Isengesho ryo kwibutsa Imana imirimo wakoze. A prayer of reminding God of the works you have done. Rihindura ibintu byase guhinduka mu buzima bwawe. Change things that have not changed. Hezekiya yikubise imbere y'Uwiteka arayibutsa arabwira ngo man ibuka uburyo nakoraga ibyo gukiranuka nkakora ibishimwa imbere y'amaso yawe. Hezekiah came before God and reminded him of the works, of the righteous works he had done. Yesu ashimwe cyane. Praise be to Ku murongo wa Jesus. 4 biraba ngo maze ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Yesaya. And the verse 4 it said the word of the Lord came to Isaiah. Nuvuga ngo Uwiteka maze kumva ibyo Hezekiya avuze, Imana ibona ko ari iby'ukuri nta kinyoma kirimo, yongera yohereza umuhanuzi Yesaya aramubwira ngo subirayo. After God has heard the prayer of Hezekiah, he sent prophet Isaiah again. Imana yamubwira ngo subirayo ubwire Hezekiya uti Uwiteka Imana ya sogokuruza Dawidi iravuze iti numvise gusenga kwawe. They say, go and tell Hezekiah, thus says the Lord, the God of David, your father, I have heard your prayer. Ngo mbona n'amarira yawe. And I have seen your tears. Kubaho kwawe nzongeraho indi myaka 15. Surely I will add to your days 15 years. Gusenga wibutse iby'Imana ibyo wakoreye Uwiteka. Prayer that reminds God of the things you've done for the kingdom. Byahindura amateka y'ubuzima bwawe. May change the history of your Iri life. sengesho ni Hezekiya yasenze. This is the prayer Hezekiah prayed. Hari icyifuzo ufite mu buzima bwawe. Is there any request you have? Nagira ngo usabe ngo nawe usenge rino sengesho ubwire Imana ngo man ibuka imirimo ibuka ujya nitangiye umurimo wawe nanjye ungirire neza. I want to encourage you to pray and remind God, remember of how I've sacrificed for your work. Hallelujah. Hallelujah. Ntabwo ari Hezekiya gusa wasenze iri sengesho. It's not Hezekiah alone who prayed this prayer. No mu isezerano rishya Even in the New Testament, hari umudamu witwa Tabita. we see a woman called Muze Tabitha. gusoma mu byakozwe n'intumwa igice cya 9 kuva ku murongo wa 40. Read from Acts of Apostles chapter 19 Uyu verse mudamu 40. yarapfuye ariko apfa yarakoze imirimo myiza yarafashije abapfakazi benshi cyane. This woman died, but he had helped the poor. Abapfakazi baje imbere ya Petero baramubwira ngo Tabita ntabwo akwiriye gupfa kuko hari imirimo myiza yadukoreye turashaka kongera kumubona ari muzima. He had helped the widows. So the widows came to Peter and told him that Tabitha should not die for the good works she has done. Hallelujah. 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 Petero aragenda asengera Tabita. Tabita arazuka aba muzima amusubiza abapfakazi. So Peter went to Tabitha and prayed for her, and Tabitha rose again. Kubera iki? Kubera imirimo yari yarakoze. Why? Because of the works she has done. Nagira ngo uyu munsi uze gusenga isengesho gibutse Imana imirimo wakoze mu nzu yayo wakoze mu bwami bwayo uyibwire ngo man hari ibyo nakoze ndakwingize nanjye ungirire neza. I want you to pray today a prayer of reminding God of the good works you have done in his house and ask him to do good for you. Buri iyo badusaba kwitangira umurimo w'Imana gushigikira umurimo w'Imana bifite umumaro ukomeye mu buzima bwacu bene data. When they are asking us to sacrifice for the kingdom, it has of great value in our lives. Iyo dukorera Imana ntabwo tuba turi gutakaza igihe bifite urufatiro bifite umumaro ukomeye mu buzima bwacu. When we are serving God, we are not wasting time. It has of great value. Ndagusaba ngo uyu munsi wongere kandi ushiremo imbaraga mu gushigikira umurimo w'Imana mu gukorera Imana kuko bigufitiye umumaro mwinshi cyane. I want you again to support the word of God because it will be of great value to your life. Imana ishimwe cyane. May God be praised. Isengesho ryo gusenga wibutse Imana ribasha guhindura ibintu. A prayer that reminds God of the works you have done for him. Reka twivugire indi sengesho rya kabiri. I want us to talk about the second prayer. Isengesho ryo kwinginga. A prayer of interceding. Cyangwa se gutitiriza. Cyangwa se guhora imbere y'Imana usenga udahumeka.
A prayer of continually interceding. iri naryo ni isengesho wabasha gusenga ubuzima bwawe bugahinduka. This is a prayer you can pray and your life will change. Yesu yaciye umugani awucira abigishwa be muri Luka igice cya 18. Jesus spoke a parable in Luke chapter 18. ngo abacira umugani ugamije kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambigwe. He was speaking a parable, teaching them how they should pray without ceasing. Umuntu ashaka kubona ko ibintu bihinduka mu buzima bwe ni umuntu utarambigwa mu gusenga. If someone wants to see things changing in his life, is someone who pray without cease. Ni umuntu ufata umwanya wo kwinginga akaba imbere y'Imana agasenga. Is someone who takes time to be before God praying. Kandi kwinginga turi kuvuga si ukuvuga ngo urafata amasaha y'icumi ubishoboye ni byiza, ariko ushobora kwinginga Imana iminota 5 ukajya mu kazi, ugafata indi minota 5 ugasenga, ugafata indi 5 ugasenga. Icyo Imana ibishaka ni uwo mutima wo kwinginga uba mu buzima bwawe. And praying without ceasing, it doesn't mean you might take 10 hours praying straight, but if you go to work, take 5 minutes, and after you finish work, 5 minutes. What God wants is that heart that is continually in prayer before him. Now uyu mugani Yesu yavuze mu mudamu w'umupfakazi yari yarabuze umuntu n'umwe umurengera mu mudugudu. So this parable, Jesus was talking about the widow who had no one to stand for her. Ngo agahora ajya imbere y'umucamanza amubwira ngo wafashije ukandengera ukantabara. And she would always go before the judge asking him, can you help me? Bibiliya tubwira ngo uyu mucamanza ngo nta kintu na kimwe yari yitayeho, ntiyitaga no ku bantu. The Bible says that this judge did not care about anyone else. Ariko uyu mucamanza kubera ko uyu mupfakazi yakomeje kumugira uruhande amusaba ngo amufashe amutabare, aribwira mutima we ati uyu muntu reka amufashe kugira ngo atazakomeza kuba imbere yanjye. So even though this judge did not care about anyone, because this widow continually came to him asking for help, he said to himself, let me help this widow so that she will not come before me again. Now ku murongo wa 6 Bibiliya ngo nuko umwami Yesu arabaza ati nimwumvise ibyo umucamanza ukiranirwa yavuze. So on verse 6 he said, then the Lord said, hear what the unjust judge said. Ku murongo wa 7 ngubwo bibaye bityo Imana seyo ntizarengera intore zayo zitakira ku manywa na nijoro. Verse 7, and shall God not avenge his own elect who cry out day and night to him? Ngo mbese yazirangarana Though he bears long with them. Nukuvuga ngo niba umuntu udakiranuka nako abasha gufasha umuntu kubera ko yamwinginze yamusabye igihe kinini cyane, ngo si Imana ntabwo izarengera abantu bayo bayitakira amanywa na nijoro. If it's an unjust man, the unjust man cannot help someone because he continually comes to him, the God who is righteous, will he not avenge his elect? Iri sengesho ryo kwinginga nagusaba ngo nawe urikore ubuzima bwawe buraza guhinduka mu izina rya Yesu. This prayer without ceasing, I want you to practice in your life, and your life will change in Jesus' name. Hallelujah. Iri sengesho niryo Yabesi yasenze, Imana iramwagura imuhindurira amateka. There's a prayer Jabez prayed, and God changed his history. Iri sengesho niryo Ana yasenze, Imana imugira neza imuha umwana. This is the prayer that Anna prayed, and God gave him a child. Iri sengesho rero risaba kutagira ubunebwe kuko ni sengesho ryo guhozaho. So this prayer requires you not to have laziness, because you have to continually do it. Nagira ngo uve mu bunebwe bwo kudasenga mwene data. I want you to come out of laziness of prayer in Jesus' Shiraho ibihe name. bitandukanye byo gusenga no kuba imbere y'Imana. Make different times of prayer. Uwiteka yiteguye kumva gusenga kwacu mu izina God rya is Yesu. ready to hear our prayers in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Isengesho ryo kwinginga. A prayer without ceasing. Kandi nagira ngo wibuse ngo iri sengesho ntago ari ry'abingizi bo mu rusengero abantu runaka gusa, ni ry'abakristo bose, ni ry'abantu bose bavuze ubwa kabiri. This prayer is not meant just for the intercessors, it's for every born again Christian. Hari igihe tuvuga kwinginga abantu bakumva ko ari agatsiko k'abantu bari mu rusengero, ariko ni iby'abantu bose umubiri wa Kristo muri rusange.
When you talk about intercession, people think it's reserved for some people in the church, but it's for all of us. Imana idushoboze gufata umwanya wo kuba imbere yayo dusenga kugira ngo hagire ibintu bihinduka mu buzima bwacu. May God enable us to make time to pray so that things will change in our lives. Hallelujah. Hallelujah. Isengesho rya gatatu wasenga ibintu bigahinduka. Nisengesho risengewe mu bumwe. The third prayer you may pray and it will change situation is the prayer that is made in unity. Isengesho risengewe mu bumwe nisengesho rihindura ibintu. A prayer that is made in one accord is a prayer that changes things. Reka dusome muri Matayo igice cya 18 umurongo wa 18 kugeza kuri 20. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Let's read from Matthew chapter 18. Hallelujah. Umurongo wa 18 kugeza kuri 20. Verse 18 to 20. Bibiliya ivuga ngo ku murongo wa 18 ndababwira ukuri yuko ibyo muzahambira mu isi bizaba bihambiriwe mu ijuru. On verse 18 it says, assuredly I say to you, whatever you bind on earth will be bound in heaven. Kandi ibyo muzahambura mu isi bizaba bihambuwe mu ijuru. And whatever you lose on earth will be loosed in heaven. Iri ni isengesho ryo mu bumwe, isengesho abantu basengera mu bumwe bari hamwe bahuje umutima. This is a prayer that you pray in one accord, in unity. Bibiliya ivuga ngo ibyo muzasengera, ibyo muzahambira mu apana muzahambira muri benshi muhuje umutima. The Bible is saying that whatever you bind on earth, not just you alone, you as people will be bound in heaven. Ku murongo wa 19 aravuga ngo kandi ndababwira yuko ababiri muri mwe. And verse 19 is say, again I say to you that if two of you nibahuza umutima mu isi wo kugira icyo basaba data cyose agree on earth concerning anything that they ask, bazagikorerwa na data wo mu ijuru. it will be done for them by my Father in heaven. Isengesho ryo mu bumwe ribasha guhindura amateka. A prayer of agreement can change history. Ndagusaba ngo niba ufite icyifuzo mu buzima bwawe, I want to ask you if you have a wish or prayer request in your shaka heart. mwene data muhuze icyo cyifuzo musengere mu bumwe muhuje umutima, Imana iraza guhindura amateka. Look for a brother or sister and pray in agreement. God will change your history. Nujya ahantu wenyine gusa ngo wumve wasenga wenyine nubwo nabyo atari bibi, ariko hari igihe bidusaba gusengera mu bumwe tugafatanya n'abandi tugahuza umutima, Imana ikatugirira neza. Don't go just alone to pray alone, even though that is not bad. But look for someone. When we pray in agreement, God do good to us. Bene iri sengesho n'igitorero ryasengeye Petero ari muri gereza, Imana yohereza marayika iramutabara kubera ko itorero ryari riri mu bumwe rifite icyifuzo kimwe kivuga ngo Mana turakwingize ngo Petero ave muri gereza. This is the same prayer that the church prayed when Peter was in prison, and God sent his angel to go and deliver Peter because the church was in agreement. They had only one prayer request, that God would deliver Peter. Ndagusaba ushaka abantu babiri batatu mushobora guhuza icyifuzo mukizamura imbere y'Uwiteka muhuje umutima, Imana yaza kubagirira neza. I want you to look for 2 or 3 more people and pray in agreement and raise your request to God. God will do good to you. Bene iri sengesho buriya niryo n'intumwa zasenze ziri mu cyumba cyo hejuru zitegereje umwuka wera. Bibiliya tubwira ngo bari hamwe bahuje umutima. This is the same prayer that the apostles prayed when they were in the upper room. They prayed that God would send the Holy Spirit to them, and they had one heart. Maze umwuka wera arabamanukira bose buzura umwuka wera. And the Holy Spirit descended on them, and they were all filled with the Holy Birashoboka ko Ghost. muri ibi bihe turimo ukeneye abantu muhuza umutima kugira ngo icyo kibazo ufite kibashe kurangira. It is possible that in this time you need people to agree in your heart so that your request may be answered. Ndagusaba ngo niri sengesho rigerageze mu izina rya Yesu uraza kubona impinduka mu buzima bwawe. I'm asking you to try this prayer. I know you will see changes in your life.
life. hari abantu benshi twagiye dusengana duhuje ibyifuzo runaka tukabizamura imbere y'Imana. Mu buzima bwanjye ngewe uri kubabwira bino, hari abantu twagiye dusengana, hari ibyo Imana yagiye ikora mu buzima bwacu. In my life, there were many times I prayed with people with one heart, and God had changed certain things in our lives. Hallelujah. 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 Imana idushoboze mu izina rya Yesu. May God enable us in Jesus' name. Reka mvuge ubundi bwoko bw'isengesho wasenga ibintu bigahinduka mu buzima bwawe. I want to talk about another type of prayer you can pray so that situations may change in your life. Isengesho ryo gusaba ibintu biri mu bushake bw'Imana. This is a prayer that asks the things that are in alignment with the will of God. Hari igihe dusenga ugasanga turi gusenga ibintu bijyanye n'ibyifuzo byacu gusa. Sometimes we pray out of our desires, our flesh desires, Ariko Imana itabirimo. but God is not in it. Wenda wabonye abandi barubatse amazu ukumva nawe ushaka kubaka inzu nk'iyo runaka yubatse. Sometimes you see the house that someone has built and you want to have the same house. Cyangwa se warebye abandi bantu ibintu bari gukora nawe ugashaka kujya muri ibyo ngibyo kandi mu mugambi w'Imana atari iby'Imana yaguteguriye. Or maybe you have seen other doing something and you want to do the same thing and it's not God's plan for your Iyo life. usenze ibintu bitari mu bushake bw'Imana uba uri gusenga nabi. When you pray for things that are not in alignment with God's purpose for your life, you are praying wrongly. Nibyo Yakobo yavuze ngo murasaba nimuhabwe ngo kuko musaba nabi. That's what James said. He said you pray and your prayers are not answered because you do not pray well. Uku gusaba nabi rero ni igihe usenze ibintu usabye ibintu Imana kandi bitari muri plan y'Imana, bitari muri gahunda y'Imana. Because you do not ask well. So there's asking not in a God's way. Umva ukuntu Yohana wa mbere havuga, Yohana wa mbere igice cya 5 umurongo wa 14 n'uwa 15. Let's see what 1 John says. Biravuga ngo kandi Yohana wa mbere igice cya 5 1 John chapter 5 umurongo wa 14 verse 14. kandi iki nicyo kidutera gutinyuka imbere ye ngo nuko atwumva iyo dusabye ikintu nk'uko ashaka. Now this is the confidence that we have in him, that if we ask anything according to his will, he hears us. Ikintu kidutera gutinyuka kujya imbere y'Imana gusenga. This is the confidence that we have as we go to pray. Ngo nuko atwumva iyo dusabye ikintu nk'uko ashaka. Is that he hears us when we ask according to his will. Now mwibuke turi kuvuga ngo isengesho rihindura ibintu. We are talking about prayer that changes things. Hano bavuze ikintu wenda ni kimwe ariko ibintu bishobora kuba ari byinshi. There might be many things. Now kugira ngo ibyo byinshi rero bigereho ubibone nuko usenga ibintu bihwanye n'iby'Imana ishaka ku buzima bwawe. For you to have those many things, you have to ask according to God's will. Biranashoboka ko bimwe mu bintu wasengeye utarabona uyu munsi bishobora kuba bitari mu mugambi w'Imana. It is possible that some of the things you have prayed for and have not been accomplished is because they are not in God's will. Ndagusaba ngo nujya kujya usenga usaba ikintu Imana ujye ubanza utekereze ubaze n'umwuka wera ese iki kintu kiri mu bushake bw'Imana. So I want you to ask you that when you're going to pray, ask the Holy Spirit if what you are praying for is in his will. Yesu nawe yarasenze bene rino sengesho aravuga ngo man ngo iki gikombe niba bishoboka kindengana. Aho yaratangiye gusenga ibyo we yumva ariko arahindura avuga ngo nibibe nkuko nje shaka ariko bibe nkuko wowe ugomba. Jesus also prayed this prayer when he said, God, let this cup be taken away from me, but let it not be my will, but let your will be done. Let it not be my will. Let it be your will, Lord. I also want you to rise on this level how Jesus was praying. Ask yourself if what you are praying for, is it God's will or is just my will? May God be praised. Hallelujah. Isengesho rihindura ibintu. Prayer that changes things. Reka nsoreze kuri kino cyanyuma ubundi tuze gusenga. Ndabizi neza ko hari ibintu byinshi uri kugenda wunguka kandi uraza guhindura uburyo wari uri gusenga.
I'm going to conclude on this one, and after we pray, I know that there are certain things that will change in your lives and that you're going to change how you used to pray. Reka tuvuge icyanyuma cya gatanu kivuga ngo isengesho ryo kwizera. So the last thing is the prayer of faith. Isengesho ryo kwizera. The prayer of faith. Isengesho ryo kwizera. The prayer of faith. Bibiliya ava mu Baheburayo 11:6 ngo ntibishoboka utizera yabasha kunezeza Imana. The Bible says in Hebrews 11 that without faith you cannot please God. Now, isengesho ryo kwizera ni isengesho ribasha guhindura ibintu mene data. A prayer of faith is a prayer that can change things. Uvuko muri Mariko 11 havuga. Mariko 11 umurongo wa 23 na 24. Mariko 11:23 kugeza kuri 24. Bibiliya avuga ngo ndababwira ukuri yuko umuntu wese wabwira uyu musozi ati shinguka utabwe mu nyanja ntashidikanye mu mutima we yizeye yuko icavuze gikogwa yakibona. So let's read in Mark 11 verse 23. For assuredly I say to you that whoever says to this mountain be removed and be cast into the sea and does not doubt in his heart but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. 24 ngo nico gitumye mbabwira nti ibyo musaba byose mubishireho umutima mwizere ko mubihawe kandi muzabibona. Hallelujah. Verse 24, it says, therefore I say to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them. Nagira ngo uzamure kwizera kwawe mu byiri gusengera mwene data kuko hari ugutabaga kw'Imana Imana igiye kuzana mu buzima bwawe. I want you, brethren, to raise your faith as you pray because there is help from God that is going to come. Hallelujah. 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 Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Nagira ngo dusenge. Hallelujah. Nagira ngo dusenge mu izina rya Yesu. Tugana ku musozo wacu. As we conclude, tuvuze ibintu bitanu bitandukanye mu buryo twabasha gusengamo. We have talked about 5 different types of kugira ngo tubashe ibintu bibashe guhinduka mu buzima bwacu. 5 different types of prayer so that our lives may change. Reka muri uyu mwanya dusenge tubwire Imana ngo Mana ibuka ibyo twakoze, ibuka imirimo twakoze mu bwami bwawe, ugira ibyo ukora ku buzima bwacu. I want you this moment to pray, reminding God of the things you have done. Niba hari umurimo wakoze imbere y'Uwiteka usenge nka Zakariya ubwire Imana ngo Mana hari ibyo nka Ezekiya ubwire Imana ngo Mana ibuka imirimo nakoze mu nzu yawe ungirire neza. Pray like Zachariah type of prayer and remind God, remember the works that I've done and do. Zamura ijwi rya dusenge. Data mu izina rya Yesu. Lord, in Jesus' uri Imana igira neza, uri Imana ikomeye. You're a good God, great God. Ezekiya arasenza kwibutsa imirimo yakoze umugirira neza. Zachariah prayed and reminded you of the works he had done and you did good to him. Nanjye ndasengera ubwoko bwawe budukurikiye none hamwe. I pray for everyone who is following us, Lord. Hari abakoze imirimo myiza mu nzu yawe. There are people who did great works. Hari abatanze amaturo, hari abashigikiye umurimo wawe, hari abafashije abapfakazi. There are people who offered, who contributed for your work. Hari abafashije imfubyi. Who helped the orphans and the bakoze imirimo itandukanye mu bwami bwawe. They did different great works in your kingdom. Ariko uyu munsi wenda bafite ubugwayi, bafite ibindi bibazo bitandukanye. But today they are in sickness, they are in troubles. Ndaseze mu izina rya Yesu ngo ubibuke kandi ubagirire neza. I pray in Jesus' name that you remember them. Ndaseze mwami Imana ngo ubagendere ubatabare mu izina rya Yesu. I pray that you visit them and deliver them. Wibuke imirimo bakoze mwami Imana kugira ngo nabo ubatabare mu izina rya Yesu. Remember the great works they had done and deliver them. Abari kunyura mu bihe bikomeye mwami reka ubagirire neza ubatabare mu izina rya Yesu. Those who are passing through trials and troubles, oh God. Uiteka mwami Imana wibuke imirimo yabo ubagirire neza mu izina rya Yesu. Lord, remember their works and do good to them in Jesus' name. Uiteka mwami Imana dufatanije hamwe n'abera twingingira ubwoko bwawe. Lord, we pray in agreement as we intercede for the saints. Turaseze kugira ngo utabare itorero ryawe mwami. We pray that, oh God, you help your church. Turaseze kugira ngo uhindure ibyase guhinduka mu buzima bw'abantu. Deliver your church and
change things that have refused to dusenga change isengesho in their ry'ubumwe lives. dusengera abafite ibibazo bitandukanye kugira ngo bibuke mu izina rya Yesu. Pray a prayer of agreement, oh God. Witeka mwami Imana utabara ubwoko bwawe. Deliver your people, oh Lord. Mana turakwingiza ngo abagwayi bahe gukira. We pray that the sick will be healed. Abafite ibyifuzo bitandukanye Witeka Mana ubikoreho mu izina rya Yesu. Those with different prayer requests, Lord, touch them. Witeka Mana yacu turakwingiza ngo ikiganza cyawe gikore imirimo ikomeye ku buzima bwacu. Lord, we plead before you that your hand will do great and mighty things in our Uduhe lives. kugera kure mu izina rya Yesu. Help us to reach far. Uduhe kugera aho ushaka mu izina rya Yesu. Help us to be where you want us to be. Amateka y'ubuzima bwacu ahinduke mu izina rya The Yesu. history of our lives change. Turagushimiye kuri Imana igira neza. Thank you that you're a good God. Turagushimiye kuri Imana mva gusenga Thank you kwacu. that you're a God who answers our prayers. Umugisha ubwoko bwawe. Bless your people. Umugisha itorero za Temple Kimironko. Bless the church Zion Temple. Umugisha abashumba bacu. Bless our pastors. Umugisha abakristo ba za Temple Kimironko. Bless all members of Zion Temple Umugisha Kimironko. abadukurikiye bose. Bless everyone following us. Ikiganza cyawe gikore ibitangaza mu izina rya May your Yesu. hand do great and mighty things. Urakoze Lord. kuri Imana igira neza. We thank you that you're a Reka good icyubahiro God. cyose gikomeze kuba icyawe. May all glory and honor be yours Ubu n'iteka ryose now and forevermore. mu izina rya Yesu Kristo. In Jesus' name, Amen. 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 Imana ibahe umugisha. May God bless you. Imana ibagire May neza. God do good to you. Mwakoze kubana natwe. Thank you for being with Yesu abahe us. umugisha mwinshi cyane. May Jesus bless you. Mwarahezagiwe. You have been blessed. Shalom shalom. Shalom, shalom.